hela hianin ei kan tilang lo nga preliminary notification for land acquisition in CPR ti teng te po hi revenue department chuanin mai ni som panga sang ni som ni panga khanin anti chuak ve thawani CPR rama khamo khalaya kha engti enge enge Hilai dan ko toi pello ko ngamo. oh Kadin na chu mai lo ti son chu ma lo ti le lok. Lo ti lok. kan mi khamo O tin mi ole ka ti ve lok nche. Han ti lian lok te o. ti lian O ka skin muta. Hemi hi I me ni som panga sang ni som ni panga chuan ni ta ni. Cha tu ka preliminary notification ati hei hi achi che ka soi thei lawa. Hata aburu ka tel cho be to wang khan. Heta hianin pushret puya kan borsap DC ka soi lo thei lawa. Hei hi mining engineer ve tho ni na wang kan ania. Hepa version mo DC officer ka hriat dan chon mo. Hemi hi anti fel vector nu MNF sarkar anti fel vector nuwa ram zong te an soi fel vector nuwa Ministry of Defense Indian Air Force poina administrative approval le expenditure sanction anti fel vector nuwa mo aizol DC kala akaw na paisa aron lu don nge aron lu to nge ka se cheng che lawa khata khan pukhet pwe khan uluk taka an lo ti dan en khan heng notification heng wi an lo siam lo nin a hria chu van hei hi kan ti don ro ni si chon hei hi I siam lang u nakina a boile tuk palang ti angin I regularization nan asiam 15 May atang khian ram kha an le len tuma an survey ya chuan value ten ne ya khuda Ministry of Defense an the tha ti chu ani lo chiangbal ti tur zong zong anga an khet an ti to ministry ma san hoi khan tuna ministry hian pushet puya chimlim an thimi khang ne thil zir pe mo pushet puya chimlim lu to ka wang khan hei hi adik lo hei om lo atia ka chu pushet puya khan en kan dit mu thar ta poisa lo thang nai to amo lo thang to si boru ka khan pushet puya khan regularize nan notification ka achwa la ning ka ria ka cheng che lo ka hriat tlek dan maro chu tu pakhat cheng lo chu me thavela tanga lekha tumani lo ole kami ma khan ti dei tolom chu MNF ministry aw ai shal na tur khan min ka sign dei tolom nia lela ma chuan in ram mangai